bari kurabirra omu the major groups ez'amahangago bari kurabirra ominyeto so aha kaire nkaka nitwenda okushakura bwonko turugamba nshongejo kandi owakitinisa cyari sima Israel atugambire eminyeto enshonga eyimwana mugamba yokushanga ngu abantu abajungu ne baruga omahanga gabo gaheru bari kurabirro minyeto yamahanga gatari gamwe na gamwe kwenda okutabangura obusinje terra abanya Uganda kashani ori kubagambira anshongeje nyine yakura bakureba n'abakura mwe n'abayo mbareba Tayari TV mwe bare kukunda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mwe bare kuhagira NRM mwe bare kumuronda in advance and congratulations His Excellency in advance. Gen Z we are Generation Z, Generation Zoomers. Tuzalirwa bwire bwa internet oba tuzire nuwo internet yaba innovated twine access information munonga hati ya twine kulindo muntu omu UK okwata okusinikira email omu posta Uganda ninga express omu second muntu watu watungire information hati ya tulebire kibire kiri Venezuela bakwasire omwembezi weri hanga ba mukapturinga America bizire ba mukapturinga ba ku disguising ngo na syndicate drugs omu America konka Venezuela ni hangari akabiro munsi yona erina amajuta oil reserves ezukusinga yo buhangu ogo mwako itron tugambira Uganda ne kushohoza it is going to be the first time Uganda okushoza amajuta ogutubere tulinzire emyaka abiri gona atiya agama chitokushora hina abantu abakufiringa bali entitled batakwikiriza itwabira guji takwikiriza mu Christianity ideology eri deep hati ina abantu batakwikiriza mu mbira guju okwekurakuranya abira guju okuba developed hati aba bantu bomba itwe batutwaranke biyenje majangwa abira guju to nothing nibacheta inferiority complex hati aba bantu nibenda kukwata bakateko obutabangu ko munsi yetu nibarabo bantu ba agents hati ani mwishe ko mu slave trade tukatwine abantu ba chiefs abakwasire bajaja bitu bakabaguza bakubaha mirazi bakubaha siriki then akakwata mtabani we akakwata banebeye ba neighbors akabaha abaharabu hati na generation yitu abo ba chief tubine kandi leader wabo mbamwitaka Bobby Sagulanyi abo shino mwitaka Bobby of course hati ya waleba ebintu byakukola tubikumwiresa kitinisa so aliona aguza generation yitu yona omwana we ali American bamuha incentives bamuha favors say that atanike kubako atanike kurabo myeto atekeho disability omunsi yetu nibenda kumukozesa beba machito gitu first of all nibenda kumukozesa balete instability omunsi yetu nche cyaliona agambire myeto gikwate flaga yihanga yitu mwene kurabise ihanga yitu abirungi tumwene kukwata ihanga yitu abagenizizi mukarabisa abintu bibi ebintu birungi ebintu ebitwino mu ihanga yitu birungi ni byingi ni bisinge bibi munonga omuntu kwata furaga campaign ya candidate we no mushango tumushango konko buzubo ababana Oria na kwata flag atanka provoking over security atanka provoking omuntu abo kuba tubarebirijo ine tulikawempe muri amkarebo wa traffic bakija bamureba mupishori akaine flago misho ya mureba mupichi hati then walabya mu wa security pichi bakakwata bakakutera oine flaga then behindura abajangu bantera abo kubanyine flag boni benda flaga yite trending omubinte bibi tubakwenda flaga yite trending omubinte birungi kandi baromba jeza gukora accountability ombanta abakubaha sente ababajungu abo kuba system yabo mukarebe ekitura kiri Tanzania baka kosa internet okumanipulating okurebesa Tanzania image mbi konka Tanzania in a system established for the last 60 years Tanzania ye peaceful. It has been peaceful. Abajungu nchibashasha munonga okutule ebitu abira gushu tuli organized nchibashasha hine group z'abajungu
ezitakwikiriza omuli twabiraguje okuba tuli aiguru. Adori kugamba abajungu bine ba agents omahanga ga Africa dabine bingi abari kukozesebwa okureta emitabanguko. Yes. Mwakimanya ngu obutabanguko ne bubasa okurabirira ominyeto. Message yanyu nkimwe aba General Z for General 7 Generation Z Generation Zoomers. Hati imwe nkeminyeto Generation Z imwe mwine ntandachi njiri cya imu kutambuza kwenda ngu eminyeto metaye yanyu etambure amoramwa ogumuri kwenda. Ekyo kubanza itwe ba Gen Z tuli abayiribi. Tuli ba hustlers. Konke kintu ekikulete sento mu nshawo zitu, the most fundamental thing na ne peace. Peace is the most fundamental thing. Peace ne kulete no yimuko wawe oza street oguza chapati zawe ovuga boda yawe tino wakwataho tine wamaheho wakwataho ngo aliyo nakutera owamahe na stama boda yawe amara kushashura hati yeje mirembe nijo eji Museveni ejare sire njo ntwa enshonga abwenchi twine kujikuma twine kumuronda twine kujikuma twine kugera no misho abintu abyatukolire emirembe infrastructure development buri yatwatu zombo haliyo internet zombo aliye ngudo nungi zombo kale abeshongozi ba Kampala bakweta baserebu kale no manya kale okano obo serebu Kampala okikomu cyaro oyikanka side za abana nibasereza bazumazi ba Gen Z nabo bine baserebu baba cyaro binabeshongozi babo hati ya infrastructure development ejo yi Museveni yare siro mu ihanga ryitu itwe ba Gen Z twine kujikuma ezez foundation nzozo they are making us protect our future awokuwa itwe no tureba turi ba custodians ba NRM turi ba custodians ba achievements ze NRM ezere siro mu ihanga ryitu. So aliyeze enshonga mushanje zo Museveni za kushaga gambe za qualitative leap forward nzozo kuture ncho ngambire minyeto jo ne jiriyo kwiba Gen Z tuyontu basing aliyezo enshonga mushanjo okureba ntitwateke sento mu nshawo zitu kandi it's because of those reasons that we are going to vote for his. Turi kuhendera katere okakume abandi ne bagamba katere otahi imwe nka General Z ni muzakatera ni mugumaho ninga ni muzakatera mutahi hatiya ni nchimanya tayari TV ne kubeli live ne kuba ne recording ebirabe bili ya different polling stations ekinkuma bitu ba Gen Z ntukatera omulito ba Gen Z kuba abe harimu ba agents abo kuba buli presidential candidate buli political candidate constitution ne mwikiriza okubana ba agents babiri pa polling station hatiya omulito kuba abe harimu ba approving kan for example candidate with Yoweri Kaguta Museveni kola jengu ni endobe agent wanje umukanungu you have a right to remain there at the polling station konka wotali agent twatu ba agents omulito ba Gen Z ntukatera tuzomuka abakubasa bambenda kureba transparency badbe meters abiri okuruga polling station kandi bona ba Gen Z eyibali mutakikiriza banabya bufuzi okubakozesa okuprovokinga security tukume mirembe kola marekatera zomuka orebe Tayari TV orebe cyo kigendo misho Tayari TV ne kuberi live aliro runako kandi nikimanya katere zomuka oteka Tayari TV orebe cyo kigendo misho wabare okitinisa Israel okutwaho akagisha okugambaho niwe kandi iwe murebe wa Tayari West TV twaba tulina Charsima Israel ogogu ni national coordinator owa General Z for General 7 kandi ninyena kugambire akaruru nikaija kubani katandika shaha emwe zakasheshe buri kutagurukana kandi shaha 10 zenyine no barabe niba kinga okuterwa kwa karuru omu polling stations ezitari zimwe na zimwe kandi shaha 10 niko kayire akuba kugambira nka electoral commission nosheme kubano garuka okureba akaruru
bakataringa bata aha polling station yawe then akasinje kagumeho naba ninkwereza abwatayari West TV okuruga omurembo urukuru Kampala Uganda. Ivan Nyesiga, Kororo Ceremonial Ground. 7 oye. 7 oye. Oyo. Ebyo kurugo mu Rembo Kampala chai Kololo webare Ivan Nyesiga kutwisiaho abagenzi abo abarukoreka okubetegurira karuru akomwaka 2026 orwakana esabiti erukwisha tachiro kuranga kundi tuliyo ntubare biro ntshumya hansi mpora ekyo mjungu arukweta countdown obwe turukorekerwa akaruru akomwaka ogu akobwa president okutora nabebembeza abwe myaka 5 erukurataho kutandika no mwaka ogu mpaka 2031 Tuchurwa hantu kuhereze birukufombi chweka bitari bimwe na bimwe ahanshongaze by'obururu kandi amajingo make omeishaho tujja ku bantu egito aho munyamakuru wetu Adolf Ayureka amurembo Kampala atuwereke oku owekibina echa NRM President Yoweri Kaguta Museveni aliyo nashaba akaruru ombichweka ebya Entebbe hamwe n'ebichweka ebya Kampala ejike ngu owekibina echa NRM we asigizeyo district ibiri zonka nebichweka ebya Wakiso hamwe nebichweka ebyo mu Rembo Kampala kandi naija kushaba akaruru mpaka okuisya ahachebiro 12 niyo Monday ningo rwo kubanza rukwija obwari kwija kuba ari ahachisha ikololo arukora okushaba akaruru okuhamheru obwo abanyuganda barukwetegura katera izobiri ruwakana esabite kwije byo nebindi tuchiriyo tugendo mission no kubantu bikuretera boterevu aha TV yawe obyerebere ebikwatirine nakaruru ebichweke bindi ebyihangiriya Uganda mu matemba mu mashuma rwagati kuno burenge rwizoba na nebichweke bindi abanyuganda bariyo obutagasibwe by'obururu nubwimukirira kimwe mnonga abwo kuba ebiro byagenda nibihwayo kandi abesi imbere nabo bacakirize yo kubana basherura akaruru wateireho na nabarukasherurwamo nabo barinzira abantu bababo okubasa kureba okubara kwatanise nabo omukugira emikoro eyobusinguzi eyokutera akaruru esabiti erukwija omajingo macho meshaho nko kututwire ntkoreka okumara majingo ngemyeze ebire nyuma tutwire ntkoreka oku aba NRM batwire nibasherura karuru kurugana batandika omuriruwero beija bazaho mbichweka ebya Bunyoro ebya Toro ebya Buganda ebya Achori ebya Busoga na kuno mu Western Uganda hona ntujja kubantu kutwara hona no muri Entebbe municipality tukwereke Entebbe kanisa ezokushaba karuru okuziri nigenda omesho kandi obwo abanyiganda barukwetegura akaruraka nabandi abesimbere anka owabiru wakabiro mukaruru ko mwako gw'2021 Robert Kyagulanyi owekibine cha National Unity Platform nawe izoberi ariyo mu district ejo eyakwene nashaba akaruru kandi obwo arukugendo mission nawo kuba nakozesa ebirebi byasigara yo bice byonka munana ebyo kushera akaruru okubasa kuta hakatera aizoba eryo rwakana esabiti erukwija nitujja kuba tutarukusibyayo tutwareho mbichweke bindo byerebere konka twenda kumanyisa nabanda besimbere nka Nandara Mafabi wa FDC nyumwabaziyo abirariyo mu district ya Kasese arukusherura akaruru aharebirweho ariyo mbichweka nkecha miti 2 trading center abirari mpondwero biri ha town council yarebekaho na no mu Busongora North obwe arukusherura akaruru aboko bamugambire ebanyangarize nawe yabaraganisa ngunaje kubikoraho karasinge akaruru kandi nizoberi yacera hambata okubana yorekera okusherura akaruru ombichweka ebyo ebyarwenzori obwo nawe arukuhendera week ya hamheru eyokushaba akaruru abandi abesimbere izoberi bona tine yasigaromka tine yahumuraho nabamanya omugasho gwebirebi ebyahamheru mukusherura akaruru bona owekibina echa Common Man's Party arukumanywa nka Mubaraka Munyagwa nawe yaza kusherura akaruru kandi bona akaruraka nabakasherura kimwe omubirebi ebirukwirira ebyahamheru ebyokukateramo esabiti erukwija nyendangu nkurabyemu mpora nkushoborre abesimbira aba na mnonga hantebe eyo bwa president ngokuba ariyo nibagendo mesho no kusherura akaruru omeishaho twaheza kuruga omuri Entebbe Adolf Ayoreka no mureba ha screen yawe ariyo muri Entebbe reka tusiho ibirukugendo mesho mukusherura akaruru kwekibina echa NRM tutiyo tugaruke omu studio tukutware omichweke kindi Adolf tuisiyeho ebiri ahori
West TV kanda eshahe jitwa simbira makanda omurientebe nyenda kugambira twira campaign trail ya President Museveni kanda yenkwenda kugambira twaburayo ebiro 11 byonka tukaba tuzo mukaruru kabona ebiri 15 byoko kubanza 2026 turukuronda karuru ka President wihanga arakurateho hamwe na nakaruru akobwa eba MPs konka ezeshaha turiyo muri Entebbe municipality kandi ayi President Museveni arikuza kuba natandikara arezeye ezo mu Rwakiso district arukutandikana na Entebbe municipality hamwe na Rubaga konka nyenda tugambeho nomwe harba flag bearers omuri Kira municipality oguna Entebbe ya Semujunganda kandi nyenda tugambe nawe honorable twayanziza okuchaza kutayari West neyanza sebo neyanzeke amanyago Kananulwa Daniel flag bearer Kira municipality for member of parliament nzo musajja asose okusikura Kira municipality mwene alemu kucyange ivaawo ndi musanyufu nnyo lwaleero tuli Entebbe wano ku Mayor's Garden kwaniriza President Museveni under Wakiso district nze nga flag bearer oba aspiring MP for Kira municipality ndi musanyufu nnyo era ndine essuubi ddene Museveni wange Kira agenda kupira mu kinaana kuba Kira namudaabiriza Kira namutereeza njala okutegeeza abantu bonna abe Kira municipality Wakisa n'okutwaliza awamu mumpeere His Excellency akalulu muwe Kananulwa Daniel empologoma ya Kira oyo akyusiza Kira mu NRM n'agiza ku maapu tumira abantu bange mwenna ab'ekashali mu Lubindi Kagongi bakulu banje abanyabuzaale abaziire banje mwena abanyambara banje ninyo mwana wanyu Damazo obumbo manga Damazo eyayisimbiro kashalo primaries Kira municipality okulaba nti eno situ mugitwala nga NRM njagala kubulira ekigambo kimu weevu yajjanga abantu balimbiddwa naye abantu baalaba amazima luvannyuma ne bategeera nti bali babayita baneekolera jange banoonya byabwe ate tebalina gye batwala ggwanga okuleka okudisorganizinga ensi okulimba abaana okubafiiriza okubasibya okubateeka mu makomera naye omuntu yenna twakakuŋŋaanya abavubuka ba NUP mu Kira municipality n'olw'enkyekawanda gye ngenda okufunira fulaga yange tulina converts abayitirivu ennyo nga bavudde mu NUP bazemu NRM ebyo byonna bikoleddwa mu guno omulembe omujja ogwa NRM structures twazizizza bujja tulina abantu 63 buli kyalo mu NRM abamu ku abo twabongeddemu nga ba foot soldiers abava mu NUP okudda mu NRM so far we have the beginning oba tulina entandikwa eyakaluuka muzeeyi weevu yakoma luli olwaleero weevu y'NRM it is obvious kirabikibwa kimanyikiddwa twaleese engombo egamba tiikinga buki nabwe kiba kidomola tiikinga kasiteba baasi okay twayanziza Damazo kandi nyenda kugambira ng'oli atayari West TV tuli aha omuri Entebbe municipality kandi aha kishayi ky'akatare ka Central Market aho niho tuliyo President eshayona nabanaragaramu kandi twafunaho omukisha kuba ntugambaho na Uhuru oguni chairman NRM ahabwa kampani okuchaza ku Tayari West TV nange nsanyuse okubeera wano ku Tayari TV tuli mu Buganda rasa mu maruru ka 2021 twaina wave kati chanjawulo kiche mukozeko nga NRM okulaba nti glory ya NRM juris wali kituufu past is past tutandise ekipya era ekipya gye twatandise ku luno President Yoweri Kaguta Museveni si yali mu campaign ffe 33 structure chairman ku kyalo yalina okuleeta results kubanga njakwebaza baseki member bannange ne speaker Tayebwa okulaba ensonga y'okuleeta empower okukuza obuyinza ku structure ne president nakkiriza bulijjo obadde owulira abantu bazze mukola mu Kampala buki naye ku luno ffeffe nnyini tugenda kuleeta results so nsuubira tewakyali weevu tugireyo bintu ebimu ebintu muzeeyi byakoze oba gavumenti ya NRM byekoze mu Kampala Central ebigenda
than me okubeera NRM mu mazima president yakoze bintu bingi nnyo. For example, media twalina UBC kati tulina batayari kumbi bisatu. Tetwalina mobile phone, buli muntu alina mobile phone. Obeera ne millions za bitano bisatu n'otambula mu kibuga nga teragenda kukuba kwa mukono. Ova Kanungu mpaka Koboko, no problem. So bintu bingi byakoze naye batona babiraba. Naye ku luno nja kwebaza abantu baze mu bungi bakiriza mistakes eziriwo era ku luno bagenda kuwagira Museveni 10 ku kinacho era nkola nga 12 tulikololo ewange nsaba mwenna mujje abayagala NRM mujje abakiriza Museveni mujje Kaguta Museveni nga SEC member tulaba message ya president yesigamye ku nsonga 7 oroza nga tanagifulumya yagikoze dissection okukakasa biki ebiruma abantu era mu manifesto gyatambuza nange gyentambuza kubanga nange sina yange nyokutambuza ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era abantu bakikirizaamu so ndi contented. Toyanze kare ogwe ni Uhuru Salim kandi ni SEC member ogwe vice chairperson wa NRM ahabwa Kampala Central kana Stamar tebe arukiko rukuru orwa SEC ninga akachikwa kakura ko kurra NRM mu Uganda tulya omuri Entebbe municipality kandi President Museveni naija kubana ija eshayona nabana aragaramu kubana hereza abantu manifesto yeye yenda kugambira ngu ebikoreka ngu President Museveni ariyo nahiza byahirize koreka kozi bariyo nibatekaho abantu abara welcoming President Museveni so yenda kugambira ngu yori tayari West TV buri kimwe kiri set yochora akoro takargaho twenda kuhereza buri kimwe cyona live ahora aboro hona omusitting room yawe ekikurinda Adolf Ayereka hamwe na Roland Gabirano aho muri Entebbe municipality. Ayereka omuri Entebbe oko mu rurembo rwa Kampala okutusyaho ebiri kugenda meisho mukusherwa karuru kwaba NRM ayi President Yoweri Kaguta Museveni ayorecherire kwija gambaho n'abantu b'ecweke ekyo okubashaba karuru akarukwija kuterwa esabiti erukwija aizoba ery'Rwakana kandi obwo nabandi abakwasire bendera z'ekibine kya NRM mu cweke ekyo nabo bari kumwegitaho nkoko Adolf yakugambira tujja kuba ntukuleta President Museveni kwaraize kushika mu cweke ekyo tuwaza kuba ebintu ebyo ntubukoreka butunu aha TV yawe eji eya tayari ebicweke bindi ebitali bimwe na bimwe naho kusherwa karuru kugenda meisho kandi abanyamakuru baitu bariyo ebiri kugenda meisho nibija kubamba bitusyaho tubikoreke obase kuba noba omwe abantu abari kumanya ebiri kugenda meisho mu karuru buturiyo ntubara ebiro ebiri kuingananka 8 byonka okika akutera karuru aho mu ihanga area Uganda leka tumureho kache tuzombura ngo abakama baitu nitugaruka otaruga Altayari West. Okulonda abakulembeze ku mitendera gyonna ddembe ery'obwebange kati wekkanya emitendera mulina okuyita okusobola okulonda obulungi. Omutendera ogusooka genda ku kifo wewewandiisiza okulonda lagayo endagamuntu yo oba akapapula akakakasa nti awo woolondera eri abalondesa kibayambeko okwekenneenya amannya go bakakase nti ddala awo woolondera. Oluvannyuma ogenda kuteeka ekinkumu mu kuuma akagenda okukozesebwa okukakasa nti tewali alonda nga teyeewandiisa. Omulondesa olwajja kuwa akakonge akaliko abeesimbyewo nga nako kakuteekebwa mu kyuma bakakase nti katuufu. Okusalawo okwo kukuumenga kwa kyama ng'olonda omukulembezeewo. Jjukira nti okulonda kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa 10 ez'olweggulo era nga buli kimu kigenda kukuumibwa nga kya kyama. Genda olonde. Akaluluko ly'eddoboozi lyo.
bona umplotsi 15 nomsho ez amiteine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi twiniye na plots nunje zindi omyanya mirunji amhanda yona erupta no kushoro muri mbarasite Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $10,000,000 Masaka Road Robiyenje yaspira $2,300,000 na Kanyaryer $8,000,000 Kabare Road omurcece $5,000,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000,000 Ibanda Road Ishanyu $15,000,000 na Ibanda Town $2,500,000 no basa kushashura hecweka echa pasenti ya 30 rere zirasigare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zaitumbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mushanju atana mkaga 8588 Amity Realtors Limited ntukwendeze chiro chikuru chirunji no mwaka msiyo gwihorere. You see, we share the same connection and my internet works well, and that's my Canal Box with fiber. One single subscription and I share without limits, Papa. It costs me less and my whole family benefits from it. Oh well, that's true. That's very user-friendly, huh? With Canal Box Fiber, enjoy an unlimited and ultra-fast connection for the whole house, starting with 90,000 Ugandan shillings per month. Garageseji arhembere eri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kuhindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwantoronde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakuziro mbirungo ebiri kuhezo mbiri gukagara kabusya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Otaferwa aha tayari wese otakaferwa program ebiru kufomunsi obwo kubanza kusyorwa katano shahe muyo mwabasyo aha tayari west hamwe na nyomuhereza wawe omugalanda Netanyahu Special Forces Hasta la Vista. Dusk Drive 104.5 Magashigezi FM. On the Dusk Drive today, Rachel, at what time should your husband get back home? At 7 p.m. If you're not home, where are you? As a responsible man, at 7 p.m. where are you? 7 p.m. We are supposed to be at home. By the time dinner is 7:30. You where are you at 7? What kind of dinner though? Program The Dusk Drive. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station.
Tayari West ntugumizamu n'okwisyaho ebirukufa omukaruru akokwezi oku esabiti erikwija kandi eshaheji ntukutabarushayo mukahumuro reka tubase ku bantu benjera n'okwisyaho ebirukugenda omesho ambicweka ibyihanga bitari bimwe na bimwe omudakika nkemu ibiro meshaho ntwenda tukutwareho muri rukunjiri ahi General Henry Tumukunde ayisimbira ntebe y'obunyishingiro bwa rukunjiri municipality ayino ruchiko n'abanyamakuru nashobora ahashonga ezibya karuru akariyo korekerire kuterwe sabiti erukwija General Henry Tumukunde nashobora nshonga ezibya karuru ka NRM ekibina ekyakwatire bendera kandi obwo arukwija kuba naritana nabandi abebibine by'orubajura kanisa government nka PFF FDC hamwe nabandi abesimbere nk'abanyamwegendaho ameshaho naho ntujja ku bantu kutwarayo obyorebere butunu kandi obwo turugumiza muno kwisyaho ebindi okurwembi cweke byihanga ebitari bimwe na bimwe netukuraganisa okwisyaho burkamwe akakwatirine na nebyo butegeki na nebyo bururu omuihango omu okusyobwa karuru karaterwe kandi nanokweyongerayo abo kuba netukwisyaho ebibyonka ebyoshyemirire kuba nomanya nk'omunyaganda kandi omutezi wa karuru Omajingo mache kuturaruje omuri rukunjiri ko kutwakuraganise nyumaho na President Yoweri Kaguta Museveni wa NRM arukusherura karuro muri Entebbe nituje kubantu kugaruzayo naho base kuba no byotaburo obirebe television ya weji eya tayari okubiri kugenda omesho tutyo tugumize muno kwisyaho ebindi buri kichweka cyona turiyo nkatayari West ebyo byona kuba ntibukwisyaho okugumanitwe nobotatuma noba wayishira na mnongo munshongezi ezibya karuru na no kwisyaho ebirukuba biruho hadakikejo yenyini okagendo mesho no kuba no bitunga hataruho kulinda kuona netuje kuba mesho kandi still tukorekaho na nebirukugendo mesho habaho okushaba okumurintungamo kushaba okushabiri hanga ahabwa karuru eyayetwa breakfast prayer eyokushabira akaruru akeihanga karukwija kuterwe sabite rukwija okwenaho ebirarujeyo tubikuraganisa kubikwisyaho oteireho omurikasese ahi eminyeto nabo beinemo kwetombe itangubo tubejumbisibwe kirukumara ombyo kusherura karuru no katera naho ntija kubantu kwisyaho ebirabe nebirugayo ebicwekani byinji ebyihanga ahi enshonga zibyo bururu ziriyo nizimukira kimwe abantu nibazikwatsama zinomuro kandi itwe nkatayari West ebibyona tija kuba nitubukwisyaho okirinanye ajuna pleasure omajingwaga mpaka aho kutera akaruru karahwere netwenda garuka kumanyisango aizoba eriyo kanesa biteru kwija nibwe okutera karuru kuratandike konka okumarra kimwe okwezo ko kubanza okutaha umukwezo kwa kabira hagatomwe neja kuba harimu okutera karuru akabebembeza ndengo zitari zimwe na zimwe aizoba eriyo rwakana 2015 y'okwezo ko kubanza neja kutandikana na karuru akobwa president hamwe na nakaruru akabanyishengero ninga ba member ba parliament abo kubabo obukonji bwabo hatasigire bicweki kuma harigana bona bukawayo bwanyuma ya ekindi kichweka cyo bururo bwe okikomu ihanga ha weekend ejitwa rugamu then obururo bundi obwabesimbira ba kansala na nabandi nabwo nibwija kubana kurata haho obwabarema obwabino burema mbiri yabo obururu obweminyeto obururu obwabandi nkabakozi nibwija kuba nukurataho teireho bwabakirinju mpaka omukwezi okwa kabiri ku akaruru karahwe aho ntubantu tekateka umuntu habasa kuba mabarayitombe itengu babiba inga karuru tukabako buriyo namazima abarazo mu court okupetitioninga ebibyona ntija kubantu bikuretera kandi kutura rugoko ntija kubatuwerekerire aha mukoro ogukurahiza abarabe barabiremu batoranirwe entebe zitari zimwe na zimwe nk'abanyishengero entebe yo bwa president n'entebe zindi ba mayor ba kansala ba LC5 chairperson aha district na nabandi kutura rujokwe tubase kuba ihanga ntumanyangu abebembezi abatore inwabo nibo barkwija kurutwaro mesho okumara imyaka ndijo 5 okusyo mwaka ogw'2031 aho ntuje kubantu gumizamu okuratera empereza nituje kuba tukwisyaho byonebyo okurugomba icweka byone byihanga obase kubirebera reka amajingwaga tubase kuba nitwegitaho abanyamakuru baitu abariyo muri rukunjiri okutwisyaho ebya oruchiko rw'abanyamakuru hamwe na General Henry Tumukunde ahashongaze bya karuru okwe omuri municipal eya rukunjiri hamwe na nakaruru akabona akutwerekerire omukwezi oku
esabiti erukwija ahizoba eryo rwakana ntujja ku bantu bireba butunu kandi kutyo rugeyo ntujja ku bantu gendomesho n'okutwaraho omukichweka ekindi obwo turi kugendomesho n'okwisyaho ebyakaruraka n'abakigano bagigamba waheza kukascreeninga nibeja kwa ballot paper notera waheza kutera ballot paper wakutera bananka yawe nuja kurugayo na muheru nanka ballot agent nibeja kugiscreeninga kwamya mune yawe mbwena ningambira abantu beitu kuyengu first of all bemwine ba agent barungi agent wo kwemereraho kugira ngo ibintu tibyazongorekana inga bikatora aho bitakutora none impamya ngo ubuzimazima taruho ishimiye kutwerarikiriza ntuje gukora umuntu wo guntuguheza kandi nyonani ndangirira ngo ntuje kusinga nakaruraka nkapate kandi kaba denang ba candidates abenji abemerere especially mu Southwestern Uganda eyinyine mu amahuri. Now ebindi nebya development nyonkanye rukungira nyenda kureta yo project ya coffee ya warehousing kure mukagogo twagigarra buyabere y'ikitaro cha Growers Cooperative ya Kigezi twagaraho kubyara umwani twakorana processes kwenda kwingana na Mutoma barubanga kwingana na Nkore ya Ushenyi na ejeya rwashamirensia izire mbwene jinisha kubera coffee belt yuga mine rukungi nito tabe turyayo yekibaro ate nagenda nimbaretamu mwete kateke ni manyisa na mwe nabakinga coffee nabarakora imirimo yone kwatara na coffee ntwija kuba ntubahereza tuyon twenda kutunga project ekurgar Mastercard nija kuba ne supportinga imirimo yone kwata ahabyo rukora mwene kahati mwaitu yontu modelinga no kwegesa abantu bitu bato okuburuinga amino ko kwana kaje coffee okujidryinga je okujiburuinga ninga shokuji kuba macheto kurunga brewing tingu kujirunga je no kwega kujinywaje then no kujehikiza amunyo waya heru okukira muno kutagire kuraba omba agent magana 3 so icyo nani njyaho nikimwa kintu kikuru ekicime kunama mbeni ngamba na basajja baraba onarebo twagamba cyo kwigura university kunuya ndiyo ninkora n'abantu bamwe beina amataka including Scouting Association in Marumba nguturebe kitwabasa kora tutandike university social knowledge yonka nkani retana purchasing power abantu babeine capacity kubasa gurananga haro n'abandi bantu bindu gamba nabo tinkwenda kuraganisa ebitare bikuru benyana ngo tugire project amine bintaka hamize benyana ngo tugire project yo kuzanya mayenje kugiha kubikikomera ekabasa gukora kusavinga aba business n'ebyetengo byo ku marketing ibintu byabo ecyo ncyo ninja kucishobora naheza kunanga twanture tomuzasora nimpurango uzu kuba zitashikire muzo mukunungunika sora nzija kuba hikazona nabo manye bibi ubusasi kureba ngo mutawune yarukungira bakweta municipality tuyino rutaro rwa sora kandi ubu sora twakubintu kozesa amashanyarazi tuyine ntaro za boahoro twakubintu kozesa amazi agabanya rukungira bakweta rwesindika ivyona nibitusasa konkana bagera ngo ubushoberwa bukashweza kambe kwini so ntuje kuba ntukoza kozesevyo konkanya ombero byanje kahenge nete kwakora ombero byanje ingutweze nizakorwa ombero byanje amezi amina amashanyarazi ngeje kwikabantu nyoni njangu numanyangu buzumazuma tinzire kushaka cya kirona cya mshana ntwenda gukorera abantu tutsigeho regase umuntu yincyakare ko rubotariho babuze mwari utumukunda kagabo gasire cyenseke nyoni ngirangu ibindi mushemere kubana mwesimira kureba ngo izoba rumwe n'ubone media houses ikuni ibiyongera abantu babitwara for granted no media house ikumi mu area icyo nicyo cyemeye koreka
ngo Uganda ikahindukaho munonga kandi mbwene noreba mbwene kezi program zo kurwanira radio ubona turwanira rights z'abantu kubasa kwegambaho nyinga kugambwaho kintu cyo ni kiri kubakwataho rukungira inyondebere ngo mushemukire hati turije turya kosunungi nimbendeza ukorananye munonga imirimo mahango kandi ubuzimazima rero kubasasa byona ntujya kubitereza kumukutereza karuru ka president Museveni nito ntubona ubwambiro nyoni ngira ngo ebyo nakubena nyenda communicating ashanta bagwejegeri umuntu kurgaha akazomu ihanga akakwata president wayo akagitwara imwe mutahumbi amanya bihana biha mugume mwirinde ikikwija kubabaho abo kuba wotakoze imirimo yo kumara yonko muntu ukakora imirimo ngero kumara yo promoting ihanga ryawe no kubasa kwihanga ryawe nikimanyisa ngo independence na sovereignty mukusibana mwishongora is not a true reality. So ndukutanikira abanje ndikuzari Uganda yo ndikuza Africa yo mugume mwirinde nyinshyakare okweshanga uryaho ryenshoberwa hoteine sovereignty kumara ninga okwehurira kwihanga okurukumara ebyona tinkwamya ngo umuntu n'ugamba nibowayo ndyakatukomeraha mbashabe mutera karuru muhamize muryo maka akaruru niyo mbundu yawe koro utagikoze isege uteja kweshanya kandi ngo yashanga umbishenge yishirike ninga numuhunga mkezi wa refugees. Uganda has 1.8 million refugees. Nimanya ngo ntukesimu sankaba yambe babantu kunkasheme kuboreka ngo woterwe ineho wotakozire politics zawe nungi nuje kwishanga refugee ahandi hantu ninkabanya barkungira batinde naku tinkumanya kusheje kushawa yeshango mu refugee camp Tanzania ninga Congo byona nebyo kubamanyisa ninga kubimusya entekateka no kwigura mu ishoganyo ngo Uganda akaruru kawe nakashara mbinji. So nyenda kwebaza media houses zizabasa compare the opportunity. Thank you for covering me. Mwebale munonga. Yes, thank you so much Afande. Twaza kuzoma segment y'ebibuzo. We start one by one. Mwebale munonga Afande. Twakirikawe once again Samira Manyanda from Uganda. Wagamba ng'abantu batera karuru kurunji kandi bakakucumite kandi bakacumite NRM konka musande zuwire tukareba aho bamwe aba position to be specific PFF bija abaza mutara umucisha bagira ngo atagira umuntu wena wakwaka tungiro bwere twa fasobore NRM ina karura kayo ningira mwagenze no mukirego. Ikindi cya kabiri abanyarukungiri batera kubasa. Ikindi cya kashatu nyo message ngo abanyarukungiri mutera karuru mwiheho ebitarushemeza president Museveni ibindi ntuje kongerera ntubikora aho kanyowe inakutojibuza mukuru gibuzo ragiye ibinyonye kandi ya bakansi b'imyaka engahe kunka ikinyoni nyene kwamya nkimanya kukera abantu bona kandi nyimanya numbazo gwacyo iyo tarazo mfumu kumbuze bya medical science mfumu nana aragure by'abafumu medical science nene mwanyo abashomire MBCHB mbere nyoni nyine MBCHB mbyo kwakanisa government nebirukurugamo nibyo kubasakora kubirugamo. So nyowe abanyarukungiri mba tarundi jo kubasa kuki koraho kukeranywe taruhunana ndakoraba muhanda ki inguko koraba opposition baraganise ngutu kuzihaye nyoni ngira ngo rukumanya president Museveni kandi akejaha yakora statement y'amateka arukora deputy speaker. So ningira nayo ekeri information y'abantu betu kandi umukuru ingoma mpango zagambiye tutwine kutagamba bingi konkanyo kamba hereze cyama tereza president Museveni ibindi byona tuje kurundo kutwabyongera
mutera karuru ijo kumwambugaye n'umucayi kikaba kirunje munonga yes tubone buki ubugambiro ibindi tinkwenda kuzompress munonga matters that are in court. You know, I'm a lawyer. I don't want to prejudice very many things. Neja kuba turning point ya NRM kureba ngo mwabasa sweeping off ekintu cya opposition no mu rukunji. Konkamanya NRM ubururu wahwerekaga ibere yo 71%. Iyo timanya wabantu bitu bagira statistics. But you see, hariho n'amani ga candidate. Yes. Kunjira municipality ni town yanjye. Nyishtamire. Ninjesha hanye kirona nyumushana. Nyino kubasa kukushoborera ibintu abantu bakabyetegereza. Nyo ninjira ngo icyabantu kigenzire nshoboroka. Kwizire bamwakira. Kwizire hati muture niyo murongore ningito ntuje kuba tutegere ngaro ngo abo abinje bitukozire akaruru ko nkaza kurgayo tinyine kubangaza. Kunka n'ikindi ntwenda kushaba mukabantu bamusupportingire ibyo biro ubuya bari PM candidate nihitwa benje bamukuratsira ishahishikire nitogere iki yatutigira kampani ngo icyo tukushaba kwangu aho kwa muture niyo muki niyo murongori nganda mburze yanjye ati imushumwe nakamutahana muhakanisa rukungiriye kagambirirwa mwene icyo kigenzere nkihoza ubwate nanyendiyaha hanya hatiriyo bari muri yero kunjwe irumbwingi so ninjira I don't think tinyine ware yona the NRM will, the people will vote the president and the people will vote me tarwana afande urugendo rw'imyaka 20 ya NRM irebembere hangeri nikabiti sofa ebyo ugambira umurezi no muhurikiza ebi ekozere mu district ya Rukungiri ebira bashemeza kandi nango na Kigezi twarize hamwe kandi ni lesson ziziha eze abantu nk'abarukungiri na Kigezi begire mu rugendo rw'imyaka 20 kugira ngo kibahengo gano muhimbo go kugira ngo bongere wagicumita karuru movement na nabembezi wa NRM bagumize mu bebembe kandi ninkaci ewe byorareba kugira ngo urugendo urukugumizamo biri kuza kwije mwenu kambanze kuyangwe kiti cyo rukungire kandi cyo nkwenda kubanza kurwana nacyo kureba ngo nakireta rukungire namwe ndiyo ningamba n'abantu amakorero mweni yo kurenga Uganda itwashangire n'amakorero nkigana nyabugana hatu yo mu nkumwenda amakorero nkumwenda hatkurengwe ibintu byanye bindi numbiyehira ha ngire rukungire nashanga abana bato nibetungira suti manya uyenda kukira twugira ngo atandikira umwiguru agira hatandikira abana nshangiye nibatunga suti namwe nyenda kubashabira funding kurengwa aba bana babasa gukora industry ya mani you know industry zamani zengoyi mbwena hariho ebindi ko kureba nkenguto mwene wareba buzuma umuntu wabe atware shamwenda kurugamba rukikarukungiri hata no mayikizo bikitwini traffic Uganda ndwara zitu zibanunje hati kandi ahabo kuraraje traffic te kureka ngo wakikaho rukuza traffic manya nemziga yabagiga yutakajya mu traffic nemziga yabanako traffic nemziga yabagiga we buy fuel no boguzira ama motoka go no shashure imishoro so that is one of the other aspect Tayari West irakariye itu oguwanore bankazurwanaho General Henry Tumukunde ayisimbira ntebe yo bunyishingiro nainda kucicirura abantu barukongere municipality omukisanje cyo kutandika omwaka ogu 2026 okuza 2031 nizezo enshongane zibya karuro kwetorora ihanga turiyo ntwisebera kufomu karuraka akomwaka 2026 kusa 2031
tushobora kutwara mu maisho nibyinje byo kwisyaho mbicweke bindi ebyihanga kandi tuliyo tukuletera mpora abatandukanye itwe twatandikira umurembo Kampala twatwine abasigazi eminyeto aba Generation Z bagamba ahabwakibo nibahagera NRM ahabwaki bejumbiro mukaruraka kandi nanokubetegwire katera esabiti erukwija twargaho twazaho muri Entebbe ahi President Yoweri Kaguta Museveni w'ekibine kya NRM ayorekerire kushaba karuru ihangweri kandi oko twakurarika turi kugira ngo tuje ku bantu kugaruzayo oyerebere butunu oku akaruraka karukwija kuba nikashabwa okwe omuri Entebbe hamwe n'ebicweke binde bya Kampala ahi President Yoweri Kaguta Museveni arukwija kuba naba hati twatwarga omuri Rukunjiri kandi tuchine bindi bicweka byingi ebyo kwisyaho konka netwenda kumanyisa ngu President Yoweri Kaguta Museveni aho muri Entebbe karabe na emerati hakadara kutandika kugamba no kushaba karuru netwija kuba tarukulinza mukuona tukutwara yo byerebere butunu okushaba karuru kuragende omeisho nabandi abesimbere nabo mbagendo mission okusherura karuru ebitebe ninga shebina bibyo butegeki ebitari bimwe na bimwe koko rukumanyangu Uganda eine ebina bibyo butegeki ebirukuhingura omurimo 13 konka ebice nibyo byina babikwatire bendera Entebbe Stars zimwe na zimwe ezebyo bunyishengero namwe nanezo bwa president ba kansala ba mayor na ba LC5 ahantebezo besimbire nabandi besimbire nkabateine bibina nabo ekiragiro kikuru enjenderwaho constitution nebikiriza ningane bahobwa bobwo obo kwesimba nkoku bari batine kibina kibyo butegeki ekibarumu kandi bakezumba omukaruraka nituje ku bantu kwisyaho byona nkoko biru kugenda meisho konka nanchiriyo ninkushobora enyuma honti abandi abesimbire ahantebe eyo bwa president nabo bariyo nibagenda meisho na no kubana bashera obururu kandi ninyendangu tubase kuba netuzayo mbase kuba ninkoreka abarukushera obururu nabo okurugera oku electoral commission ebasindikire obase kuba nogendo misho nana okubyetegereza nkoko nakushoborire owekibina ekya NUP arukwene ogwene Robert Kyagulanyi wa National Unity Platform kandi nanabandi nibagendo mission okubana bashera obururu obwe eshaye jini nyendangu mbase kuba ninkurabira mu mpora ari presidential na parliamentary elections kuba rukija kubana batero bururu polling dates kandi 2015 n'urwakana esabiti erukwija president abesimbira Entebbe wa president hamwe n'abanyishengero akaruru 2015 rwe karaterwe kandi abo abakumanywa nkaba abakozi abarukwija kubana batorana abesimbire ahantebe yo kujwekera abakozi omwishingiro ryihangabo nebija kutererwa karuru ebiro 19 ebyo kwezi okwenyini okukubanza omwaka ogw'2026 then abandi abarukumanywa nkaba SIGs ninga special interest groups abantu abine byetengo ebyo mutano aitwine munka ba kansala municipality hamwe na city division abeminyeto ababantu abakozira myaka nababino burema ahambiri yabo nebija kubanu batererwa karure biro 20 ebyo kubanza omwaka ogu 2026 abandi abesimbere ahantebe ya district city local government elections obururu bwabo nkaba chairperson LC ba mayors hamwe na ba councillors akabo akaruru nakebiro 22 ebyokwezi okukubanza omwaka ogugwenyini koko rukureba screen ebironi byebyo abandi abarukwija kutererwa karuru ahachebira 27 biko kubanza omwaka ogu naba municipality division city na chairperson otireho ba councillors kandi ebirabiri na munana ebyokwezi okwenyini regional youth representatives to parliament ba abanyishengero beminyeto abebichweka nkuko okura ntwineho western twinaho eastern twinaho northern twinaho central abobo akabo akaruru abana akarura kabo nikaterwa mchirukumanyonka electoral college ninga nibabine abajwecherwa abarukuza kutera obururobwe akoko akabo akeminyetabo nakebiro 28 ebyo kwezi okubanza then twine abajwecherwa abakujwechera amahege ihanga aba UPDF abo akaruru kabo nakona kebiro 28 byo kwezi okubanza UPDF representatives to parliament then ebiro 29 turukwirira kuhendera kwezi okubanza ebiro 29 neja kuba kutera karura kandi akaba special interest groups SIGs abineho oburema eminyeto akabakozi
akaba kuziro myaka older persons aha rurengo rwa district hamwe na city nibija katere biro 29 ebyokwezi okukubanza omwaka ogwo. Rero abandi ba special interest groups aha ba councillors aha rurengo rw'Egombora town council hamwe na municipal division akabo nakebiro 30 ebyokwezi okukubanza omwaka ogwo oteireho abandi abarkwija kubana biguraho kwezi kwa kabiri okutererwa karuru ba older persons representatives to parliament ba Kirinju akabo nekija kuterwa ebiro 2 byokwezi kwa kabiri omwaka ogwo. Rero abantu abino burema ahambiri yabo abarkwija kubana batora n'abajwekerwa babo mu ishingiro ry'ihanga PWDs, people with disabilities, nekija kubaha ebiro 3 byokwezi kwa kabiri omwaka ogwo ogw'2026. Rero akarura kandi aka sub county town council hamwe na municipal division akarura ko kariyo ebiro 4 ebyokwezi kwa kabiri omwaka ogwo kandi akarura kari kwija kushembayo nekija kuterwa ebiro 6 byokwa kabiri omwaka ogwo akonaka national female youth representative to parliament. Okutera akaruru aka abajwekerwa beminyeto eyaba omwishengero ry'ihanga nikija kubaho ebiro kwingana 6 ebyokwezi okwa kabiri omwaka ogwo ogw'2026. Kuko urukubireba screen yawe nikwe bitebekanisibwe akakiiko ak'ebyobururu aka electoral commission okurebekangu buri kimwe kyaterezebwa je oku obururu burukwija kubana buterwa okutandika n'esabite rukwija okusya ebiro 6 ebyokwezi okwa kabiri omwaka ogwo 2026. Kokutwakuraganisa ngu ntwija kurara twakutwara omuri Entebbe oyirebere ku ekibine kya NRM abachikwatire bendera bebembirwe omukuru wacho General Yoweri Kaguta Museveni barukusherura akaruru okwe omuri Entebbe tujja kubantu kutwarayo buterevu ebintu ebyo byerebere ebyo kushaba akaruru kubaraheze bantu bagarukaho no mu Rembo orwa Kampala naho omuri Rubaga division tujja kubantu kutwarayo enshongezo base kubanozerebera butunu aha TV yawe eya Tayari West obwe turukwisiyaho buri kimwe. Kandi abandi abarukusherura bururu abesimbere nabo ahantebe ncheho eza hansho nkabanyishengero hamwe na ba kansala ba meya abentebeza LC5 bona nabagendo mission okusherura akaruru ombichweka byona ebyihanga bajike ngo bikerezebwa akachiko akebyo bururu nahabwe cyo hona hori ahori yo norebera TV yawe Tayari wahura harabamwe ebidongo ninga harabamu abineho ebiruku gamba nebishaba akaruru otekanga ningo katekanga nebihenda ebiragiro ahabwo kuba bona abesimbire nebikirizibwa okusherura akaruru kandi nebijagarukira ebiro 13 ebyokwezo okubanza omwaka ogwo 2026. Akachiko akebyo bururu kakabasa kubana katereza buri muntu harabe okurwanagana ningo kubagana bona buri bantu beine ahibasindikirwe okusherurayo akaruru kabo hataruho okurwanagana ninga okutomerana nahabwe ekyo ntwamyango nikeja kuba akobusinje n'oburyo omukasherura no mukatera na mnonga habaho enkwatana hagati eyabibyo kwirinda abesimbire n'abarukusherurwamu akaruru ombichweka ebitari bimwe na bimwe omondembo hamwe na nombyaro netwija kuba ntukoreka byone ebyo ahabwo kuba n'abarukusherura bururu obwo nabo hine ebibariyo nibashaba abatezi bakaruru kubaha akaruru rero babase kubibakorera oteireho abesimbire abantu babutosha abo benyini nabo bine ebibaru kubashaba abo kuba nibamanyangu kuba barabiremu bajiro mu ntebezo nibo barabe beine obushoborozi obwo kugenda mission no kubantu babasyaho ebyo ebirukwetengwa okubakorera omyaka eji 5. Nitujja kubantu humuraho kingana busha tuzeho mburango bwabakama baitu buce kuturagaruke tugumizemu reka tubase kuba nituzaho omukahumuro kace nitujja kuba nitugaruka na nebindi byinji ebitukwinire kandi omukutera akaruru konka reka tubase kuba ntuzaho omurembo Kampala tukoreke ebiri omurukiko orwabe kibina ekirukureberere mukutebya mprizigana ya UCC obwe kirukubuganaho na ministers minister abari om ministry ebyo mprizigana no kuhabiri hanga bakushobora ihanga habikwatirine
nana oku ebya internet biratwazibwe na nebyempulizigano mbwire bw'akaruru bwanyuma y'ekihandiiko ekishohwire kuti ebyempulizigano kirikurabamu kirikworeka ngu ebintu bingi nibikwemerera harimu enkora ya banka, enkora ya social media, enkora y'okusindika n'okwakira esente aha masimu erikumanywa nka mobile money na n'ebindi. Electoral Commission yo ebintu ebiteka bigambireho konka UCC hamwe na Ministry y'ebyempulizigana nibo beine okutugambira aha nsonga egyo kandi izoberi bagiraho orukiiko nitwenda ngu tukoreke bimwe muri ebyo ebirikugenda omu maisho omu rukiiko orwo obase kuba nobyerebera butunu aha Tayari West turugumizamu n'okwisyaho ebirikufa omu karuru ak'omwaka gw'2026. Leka tugende omu maisho naho aho kuba tukorekaho ebiruho tutyo tugumizemu na n'okwisyaho ebindi izoberi. Internet kweri olwaleero ejja kubaako enkya, ejja kubaako luli. Sirina yaŋŋambye ti internet eveeko. Mbagambye nti abantu abasobola okuŋŋamba nti internet eveeko nempuliriza nenkola assessment nendagira eveeko bali basatu. Mwe ba consumer betuweereza muyinza okuga nti abaaye internet ereesa obuzibu. Ba operators bannanyini makampani abo oba gavumenti kwabo abasatu teri yaŋŋambi mukama oba loudly oba officially nti neteeketeeka okujjako ki internet. Kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculative ti internet egenda kukola ki egenda kuvaako. N'olwekyo internet kweri era mbagambye ti bwe wabaawo ekijja okugisaako internet feke nnyini nze kennyini nja kukomawo wano mbabuulire lwaki internet evuddeko. Bwe kiba bwekiri naye sinnakiraba temanyi ebudde bugenzi sinnakiraba. Waliwo ebintu ebituuka n'olaba nti obudde twali badde twatandika dde okuteekateeka nga tuteekateeka naye sinnateekateeka sirina nteekateeka eyo era teri yankubye kaama nti nteeketeeke. N'olwekyo mubeere bagumu. Ogwe ne bamweta Nyombi Tembo ne Executive Director wa Uganda Communications Commission UCC yanashobora birukutambura mu Banyuganda ngu internet neija kwihwaho mbwire bw'akaruru kandi wamwehurira kugira ngo tine yamugambire ninga obushobozi bwono bwamuragire ngo ayo internet kandi tarkwija kugiyaho neija gomaho ombwire obw'akaruru konka yashobora ngo naija garuka omurundo gundi abase kwa ekishani kishanjukireho aho abwatirine na internet na nokwerkwija kuba nekozesebwa ombwire bw'akaruru akarkwija kuterwa omwaka ogu esabiti erikwija. Tayari West ebirikufa omu karuru nibyo turukwisyaho kandi hakiriho orukiiko rwandugendo maisho hagati ya UCC hamwe na Ministry ejo erikujunanizibwa aha by'amakuru erikumanywa nkeya Communication and National Guidance erikwebemberwa ow'ekitiinisa Honorable Dr. Chris Baryomunsi ebirarwo mu rukiiko orwo nabyo turiyo ntwija ku bantu bicyencyura tubikureetere. Toine kubirabwaho kandi tujja ku bantu kugambirana na oku enshonga zibya internet nana omukaruru birabe nebitwazibwa. Eshahi tujja kuba nituhumuraho kengana busha tujja garuka nebindi byingi turukwisiye birukufa omukaruru omwaka gw'2026 kandi nanokutwaraho muri Entebbe ahi aba NRM bariyo nibasherura obururu oburukwija kuba nobuterwa omwaka ogu esabiti erikwija. Leka tuhumure kache tugaruka nebindi byingi otaruga aha Tayari West. Garagezeji arihembere eri kutuhindura tukabeche kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwantoronde ekintu ky'omutana habindi namunonga ekintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutano gakoze
kuzira mbirungo ebirukwiheza omubiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara n'oburage. Wonders Family Jelly nugo majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program Touch kugumane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebirumwe byo butegeki ebyamagara ebyo bwegese n'emiturane y'abantu n'ebindi nyamwingi. On program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina amasiko ngo hinitafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumyisho nanyo mushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinje. Ire kurungise burirota azarwa bashesha inkureba amanu nashago ine mingi mushija riyo umushija tayine shongo umukazi n'abana baba deko tanteza kabari ndasinga akarit kandi worireje cyane cyamanu no kandi simo higuru habo kubago tumana gaitu kandi shika program no mutegana tuba turha from Monday to Friday akugenda kimwe hano majimuna gashamna na zihangwe ni Pretty Inch na MC Kozo. Otherwise no kubahereza vibe mpaka nishobora no kurengera nabo bari hamwe mu yabo bari handi imbere sana tumwe na zimwe ya driver ya buri conductor ninga yowena uri ha boda boda yabo konka uri akuchapa kaza na bidi ntwenda gukora abanyana bita bari kuri seriyengezi umuriyeco reka ndamutse abafumbira n'abafumbira kazi abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mwese ndabashoboje kandi turabifuriza ibyiza gusa amahoro masa n'amajyambere. Nshobora cyera mindset munyano katoryaso anyway program Muteganda urwo kubanza kusyo rwa katanu Otaferwa aha Tayari West. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Otaferwa aha Tayari West. When it happens, you hear it first on 104.5. Banyachigezi FM. A very good afternoon. You're tuned to 104.5 Banyachigezi FM. This is the news. I'm Flavia Nansuboga. First, the headlines. Uganda's ruling National Resistance Movement NRM Party no kwija ku bantu kutwaraho muri Entebbe ahi President Yoweri Kaguta Museveni wa NRM arkwija kuba nashaba karuru omuri Entebbe hamwe na ecweke binde byo muri Kampala obwo yasigazayo district ibiri zonka ni yeje ya Kampala hamwe na Wakiso obwo arikurekerera karuru akomwaka ogu sabiti erukwija nitujja kuba nitugumizamo ku bantu kugambira ebyinji ebikwatiri no kusherura karuru omubiro munana byonka niyo sabiti emwe eyasigara abantu bona baherize kuba nibakwatwa omurro ogubyo bururu
na munonga omuri aba besimbire na n'abantu abari kubahweraho mu kusherura akaruru buri rubaju n'uruhaya okutwara akaruru aka akomwaka 2026 na munonga harurengo rwa president na harurengo orw'entebe z'obunyishengero entebe zimwe zesimbirweho abantu abari kuhingura muri 5-10 ez'obunyishengero kandi entebe zindi abamwe bakarabaho kare batene cya kanisa abandi bariho babiri abandi no shangoti bona hihi nabo rubaju rumwe na munonga omuri burengero rw'izuba aho kushangangu n'abesimbire nk'abanyamwegenda oninga ba independent nabo bine ebibina ebibaru kwegamiraho nka NRM kandi nicyo kiri kubaretera okwesimba bakoreka orubaju orubaruho kururu rumwe bona bari kutwara enjiri emwe omeisho eshaiji nitwija kubantu kutwaraho omukiro kurataho kandi ekyo necho turukwija kubantu koreka na mnongo mushongezi ezibya karuru ko kutwatwa korekire enyumaho omuri byona ebitwarugamo turukoreka emushonda ezitari zimwe na zimwe ezihanga reka tubase kuba nitukutwaraho omubicweka ebya tubase kubantu kutwara mbicweke bya kasese tukoreke okho enshonga zibya karuru ziri omunyamakuru wetu Mate Isaac Nahari ari Brindara okubasa kuba natwisiyaho enshonga ezibya karuru reka tubase kubantu mwegitaho amajingwa gatyo tugaruke tugumzemu na nebya akaruru ko mwaka ogwe 2026 eshayona tujja kubantu kuretera Mate Isaka TV yawe kandi tukiriyo ntugezaho kurebeka ngo twamufunaje netwenda kumanyisangu ombicweke bindi ebya burengero izoba bwihanga erya Uganda abakisigireyo okusherura karuru nebache benji omurubo entebe kanisa yakachiko kebyo bururu neyoreka ngo bo bakaheza konka hariho ababire baba bata campaign ingire ninga batasherurire yo karuru abo enshonga zabo ezitari zimwe na zimwe kandi electoral commission nanabibi kwirinda nibagaruka abashitama bikirizana bajyangu mbwenu abo abatarabase kubana basherura akaruru kunu bagendo mesho no kubana bagaruka okasherura nabo echo cyenyini nico kiri kugendo mesho konka Western Uganda okurugerura akachiko akibyo bururu aka electoral commission ho abarukusherurayo akaruru bakaheza na habwe cyo hati barinzire kimwe cyonka okuba nebagenda omeisho na no kuba nebakatera ebiro 15 byo kwezo okubanza omwaka ogw'2025 netwija kuba tukutwaraho mbicweke bindi byona kokutwa kuragana ise muri kasese omuri entebe bundi na no muri ntungamo byona kubira agendeje tujja kuba tukutwarayo obirebe obase kuba noba omuntu ari kumanye birukufa omwihanga na mnonga hanshonga ezibya karuru tuliyo ntubare biruntu bigarura hansi turukweta countdown omukaruru akorekerire kuterwe sabite rukwisha okureba screen yawe nanye na Mate Isaac arikasesaho kandi ntwenda ngo atumanyise birukugendo meisho omushongezi ezibya karuru turugumzamo na okubikuisyaho ahatayari West Isaac omusamaliri owekinimba eche tayari West TV tukakutangerera okundambye no tuli Kasese municipality kandi utukakanira ya hanu tuli kwa office electoral commission office eno ekatwara butunga obusombole omwa Uganda so tukayekana yako na Mr. Mbabazi Godfrey kandi ono niyo returning officer owe Kasese tukayekana yako kumatse wobusimba obukayasa obwengu 2026 kandi ebiro 15 omwezi ono wenyine so tukatangerera weitu honorable asa utukanirayo kumatse owe busimba bono kandi turangire utubwere n'icyahi ekinemwende mbere omusho campaigns kandi utubwere n'icyahi ekinemwende mbere neitekanizya habwererangirinde obusimba bono bukaende mbere ndeke so onu ni Mr. Mbabazi Godfrey kandi ijahanu muzeyi kandi niyo leka turole mu kamera sembera hano niyo returning officer owe Kasese district kandi akayatubwera niko obusimba bono bukayabya hano mu Kasese nererangera inde bukaenda ndeke
ndeke webale muno weitu Mr. Mbabazi Godfrey kubazaho neitwe habururu bunu obugenda kuterwa especially obwa 15th obwa presidential and parliamentary candidates isembera hano katito abantu bakurole kurungi noswa kubaza mu rulimi orwito runyankore hano abantu mbaba mbarwitegereza kurungi so tutandikireho otsobole nkenyo electoral commission niko mwetegekere kurora nti to having a free and fair election hano mu Kasese na Uganda yona kutwaliza hamwe wasinja kusibu mazina ni banyita Mbabazi Godfrey ni nkora nka returning officer abo electoral commission Kasese district ni nyabaza management ya Tayari TV gutuma igishogo kugambaho n'abantu bitu ba Kasese n'abandi bakurura ubuhereza bwa Tayari icyo kubanza ni ntwaro mu gishogo gusima abantu ba Kasese ahabwa okugobera amateka ga campaign iziriyo zigendo misho campaign zikatandika 2010 yo ku 11 ino kusegeshaha campaign zineze ihorere mwe bari munonga kandi nyongera kubashaba ngo no bwiro bwasigarayo mugumize mu kuratira amateka weitu chokumanyisa nti tukatungire reports zona kuruga mu ba candidates maybe abantu kurora nti bisani byabo byatamurwa n'ebintu nkebi tinka bwineho kwetomboyitwa kwereka ngo haro bishani byo muntu byone bibacwire ninga bamuzebera kora campaign kureka haro kwetomboyitwa kuce kandi sibamwe abatakuratira obwire ba campaigninga barenza sha 12 z'amateka konka tugamba nabo kwereka ngo omuzogo bagureka ba campaigninga ombwire by the way ikintu tukibweneho gijo nandara mafabi wabena campaigninga hali ha Trans-Africa agenze beyond 12 even yataha musahemu and when police tried to come in haba kusika omugoha na bahagizi ba FDC so ninihira nti honorable oina kurora nti abantu wabagambira ikintu ekinkimanyisake cyo kurora nti mbalindo obwiri. Yes. All candidates, whether presidential or parliamentary, are required to follow the campaign guidelines provided by Electoral Commission. It is against the law to campaign beyond 6 p.m. So they need to refrain from that. Kambaza mu rulimi rwange. Yes. So campaign zigenzereje nimba sima mwene hati yo ntwerekerera kutera karuru 2015 habwa abo kuronda president witu wihanga amwe na members of parliament then 2022 kuronda LC5 chairperson na councillors abakora district council then 2026 okuronda municipality chairpersons and councillors ebirobina okuronda sub county chairpersons and councillors. Honorable tukiraga muno kurora abantu oburu hanyuma yokoma president na member of parliament obururu obundi turn up yabo teba yaman so in this time around nka isi ni mukinira mageziki kurora nti mwa maintaininga turn up yabakomi okutera karuru na nicyanye kundira umuntu nayishariramu konka yitwenka Electoral Commission ntugumana tuzagumiza mu nitushomesa abantu nitubagambira okujja kuronda abebembezi babo abo kuba abebembezi nabitu twena president akakora wenka titukakoma kuronda president wenka so ni nyongera kutera umuranga bahurikiza ba Tayari ngo tutakakoma kuronda president even tugumize muturonde LC5 chairperson and councillors turonde municipality chairpersons and councillors
na sub-county chairpersons and councillors because bona nibakora na president takakora wenga so ntwenda nabo bije muyije mutera karuru mwenda bebembe zabo. Yes. Nturora sazino haro debate ya abantu kukoma bakagenda omuka oba na abantu kukoma bakasigara ha polling station iwe nka returning officer abantu bakasese no bagambira I would like to advise that the voters turn up in large numbers and vote. After they have cast their votes, they can go back and do their other chores, other duties. In the evening, they can turn up at the time of counting to witness the counting. That's what I can tell them. They don't need to keep at the polling station because usually when they congest at polling stations, it is usually a trigger for violence. And two, in some of these urban places, the space is very limited. So you may not hold the 500 people in a place which is very small, yet they can go back and come back later and they have small time at the polling station. Now, politicians, they are using it as if you are telling them to go inyo musigare maybe ne mwiba, maybe ne mukora buli kimuche mukuba mugondezi. That is not true because at the polling station, all candidates are represented. They have polling agents duly appointed and recognized under the law that they are there for the interest of their candidates. So there is nothing that is going to go wrong in their presence. In any case, who is interested in doing that? EC is interested in having a free, transparent election where the will of the people is going to prevail. So people need not to worry. Umuburango buke tugendo mesho no kwisebura kugendo mesho mbyakaruru aho turukasese reka tuzeho umuburango buke tugaruke na nebindi byinji otarugaho. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Get your DSTV decoder today and be part of the AFCON family meeting from 21st December to 18th January for just 25,000 shillings on Super Sport. Ohereza sine ya kana ninga sine ya mukaga okakora kurungi sciences oine chetengo chokushoma obushaho konko yerarikirire school fees jete tuition amakuru marungi ngaga aba Africa Youth Education Charity Programs bizire kukwera bakwatanise na Ibanda Institute of Health Sciences hamwe n'amatendekera gandu gona agehandikise na Ministry of Education and Sports batandikirewe huru eyo kuhandika beji abari kwenda kushoma bunansi hamwe no buzarisa okurabira aha program ya full basare, half basare hamwe na private sponsorship okwehandikisa kuriyo nukugenda omisho ahari Ibanda Institute of Health Sciences na offices zabo zona omwihanga tera note mushanju 30-50-38 ninga note mushanju note emwe 88-17-74 okulonda abakulembeze ku mitendera gyonna ddembe ly'obwebange kati wekkanya emitendera mulina okuyita okusobola okulonda obulungi. Omutendera ogusooka genda ku kifo wewewandiisiza okulonda lagayo endagamuntu yo oba akapapula akakakasa nti awo woolondera eri abalondesa kibayambeko okwekenneenya amannya go bakakase nti ddala awo olondera. Oluvannyuma ogenda kuteeka ekinkumu mu kuuma akagenda okukozesebwa okukakasa nti tewali alonda nga teyeewandiisa. Omulondesa olwajja kuwa akakonge akaliko abeesimbyewo nga nako kakuteekebwa mu kyuma bakakase nti katuufu. Okusalawo okwo kukuumenga kwa kyama ng'olonda omukulembezeewo. Jjukira nti okulonda kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa 10 ez'olweggulo era nga buli kimu kigenda kukuumibwa nga kya kyama. Genda olonde. Akaluluko ly'eddoboozi lyo. Hey, yo, yo. Hey. Kaba, tema, tema.
kaba kaba tema tema nyonta teme nyonta mirinda Pepsi kebera jokoro wangula ebirabo kakasa luvimbo awangula yava mudiro kaba kaba teme nyonta tema tema teme nyonta kaba kaba teme nyonta kakasa luvimbo. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew or Evervest. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, borders, flat screens and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Every journey begins with a strong foundation. From bridges that connect us to power that drives our future. From towers that shape our skyline to railways that carry our stories. From welcoming gateways at Entebbe to the roads that open our protected lands, to the landmarks that define who we are. One name that holds it all together. Built strong, built to last. Built with Hima Cement. tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa ca Chituzi yenywere Chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa ku rugo mu Chituzi ca Shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo Chituzi drink ichirizibwa kitongore co mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Because this machine, every voter that is going to be issued a ballot paper will be verified first. Secondly, that ballot paper issued will also be verified. Any ballot paper that is not verified in the process of voting, at the time of counting, the machine will recognize that this was not verified. It hasn't passed through this system. So chikumanyisa akarura kuturije kabara kutukasha yakubara machine neja tuja kugikozesa okuverifyinga buri ballot paper kurebeka ngu iyo nitwaza kubara yarabo mu machine mu kutandika bakireba kwa kubahine wa leta ballot paper itarabira mu machine tuja kujahuraho turije kugibarira candidate wena. How about when they are verified and people critique them? Other people maybe. You verify them, then they are ticked. But where are they verified from? Verification is done at a polling station. There is no any other place other than the polling station where verification is going to be done. Now we also hear machines they don't use any internet. Yes. Now how do you connect? Do you have a server somewhere? The machines, as I said, this time round they have been improved. There were reports in the previous election that there was no network in some places. So, but this time around, the machine can work offline. Meaning that it can work in any place in Uganda since it does not depend on internet. So that one really solves your worries that in some places it doesn't work. No, it will work. Whether in here places like our place here or in Varies or in wherever, the machine will work. Now the worry is, how do you get that information? You maybe at the tally center. The process for receiving results has not changed. At the close of polling, at the polling station, the presiding officer and his team will count the votes.
will verify and then count the votes in favor of each candidate. Fill the necessary forms, including the DR form, and retrieve the results to the tally center. Okay. The very way we have been doing it in previous elections. At the tally center, we shall open the results for each polling station. We count, we tally, and determine the votes for each candidate in each electoral area, and determine the winner. Yes, please. Kale hati weitu Mbabazi tuheya akagamba kukumalira especially nturora ba youth, they are gearing up for this election from different parties. Ba youth no bagamba takabalize na abantu abandi other categories. The youth form the majority of Ugandans, and therefore they need to actively get involved in this particular election. They need to turn up at our different polling stations and exercise to vote. Like other Ugandans, they have a right to vote. Nobody is going to deny them that right. And they have a right to choose the leader of their choice. So nobody is going to decide for them who they want to be their leader. Secondly, I would like to advise the youth that they should not be used for wrong reasons in these elections. They should not be used by some scrupulous people to engage in acts of violence or acts that disrupt the conduct of elections. Like I mentioned in the beginning, we are working closely with police to ensure that there is law and order. The law shall take its course in case somebody is working contrary to the law. So, but would wish to advise that they stick to the guidelines, they turn up at the stations and vote. Lastly, maybe ntakayeberwe noswa tugambera kukoma nkutandikadi kandi nkuwadi kandi nekindi maybe which is very very important nturoraga abantu sometimes they are not guided how to vote, where to tick, where to put the thumbprint. Bintu nkebi murugireyo abantu mwabegesa abintu nkebi bisoba kwito bururu bwa ni tuterero muranga abantu mwena kandi tuzagumizamu ntubamanyisa ntubashomesa ama radio omaramizo gitu na nahandi twasa kubasa kubantu tubona abantu okubamanyisa ngu okutera karuru kwine engere yitukateramu omuntu wabana uza kutera karuru oyino kubana ogenda ku rugomo ko kumanya okuza kutera karuru ko kubana obasa oyino obuzubwona okuzibera kutera